Amri Doloygaon LP School along Education Awareness Amay Kapaman. Umrong so along apiso Pando Pakpen at Chitok Tatsi Apran Armudeb. Diopani BDC Kaparlo Angkang Jong Harti Mongorong along Special Gram Sabha Amay Kapaman. Kardom, ADAP ABIRTA Kethana Bagni Lisami Velin Rong Parpi, Nonarjuikta Birta Angton Pen. KARBI Students Association Amri Head Branch Ahin Pen Patir Piponsi Pai Nipa Inkora Po Arni, Lower Amri Doloygaon LP School along Education Awareness Amay Padupon. Bangso Sai Kedeng along Doloy Tiron Arong, Ingti Thengkiri Arong, Mailang Cheng, Ingti Arong, Kadu Kavi Rong Kep Arlo along, Kacharli Osomara Tumpen, Charlie Dun. Lapen mohetong kewe na master hai ta lang ita inulo ka pachumprui ke dasta na ke dami ke. Nili Amerika pusi pula nili ino lam ni jai bana lina ke dano hai ma. Wate nili ke damtang news rong tek lor lam si tu. News rong already klange ro i senior school. Je la dalam lo than ke pin ko. La si la puson yang se pachumprui ko pulo tang te kopila tu ken lenga. Ini तुम को सोच ला सो तुम्हार पाचुम प्रोग्राम पते के क्लेम के हम के वो आपकी से पाचुम प्रोग्राम ते अनेम एन माय ने तो अनेम के एन के बैंक चेक पो कौन को है पो पतिना को ना दे लास्ट Awareness asai ke dengalong aluhi sarpo aman pen KSA Maipu Samson Teron Chetong Dun. Umrongso Police Station Angkang Arlo Umrongso PHE Department along Chukamarapan amithang apenan produt sangma amithang bohalong mithang apiso phan no pakpen achetok thatsi apranar mudet Kedamtang nipai inkora hini aning vi apenan arideng pen Umrongso PHE Department along Chukamar ke klembom accountant Ruli sangma apran kedamna Ruli sangma ahema soratum kapachini atengke apenan produt sangma abang apiso phan pachilot api Umrongso Police Station an ari chirungdam Apenan produt sangma police station an ari chirungdam dia prang apiso ruli sangma khiruni ahema soratuma phan phone pen ruli aphan apran armudet lo lapen kulik khut bomra chithik non puta pachini Pinanso bahini takidam tang nipa inkora isi arni umrongso ahithi topon nat pu ahemalong bharasi kedo Lapu aningkan penta produt sangma apiso ahemsi chidodun puta ruli sangma ahema soratum chithan Bangso ahoni ke klem abang phophan ke thedum khiruni ahawar arat gari aham phang atum arona tengpen ingsai nangji lapen apran armudet adai pinangji puta jongpon এই ঘটনাটো আমাৰ সমাজত অতি জঘন্য হত্যাকাণ্ড গতিকে আমাৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আমি এইটো একদম মানে নিন্দনীয় কৰিছোঁ গতিকে যিজনে মানে কি নাম আছিলে হেতু বিদ্যুৎ Sangma nijor goinyok ekdom nisthur babe enaka hotta kora manuk ami ain jitu amar heri Supreme Court aro High Court ji mane Indian Penal Court mane heri bidhi bebostha ase heitu mote thekatok mane phasi katok mane ulomobe lage buli amar homosor torofo pora ami mane ahwaban korisu Halapu pai nipai inkora hini ajo umrongso bhara hem arlo ruli sangma aphan apran armutsi nipai inkora ke thomadap umrongso police station an apenan produt sangma amethang chikubir damputa police atum pen pachini pon kupia potne penanso angpong kachipholong non anta patini long lelang police atum tarlip det aphisi ahok pet patini long po News Desk report KARBI ANGLONG live Non malam so phan birta ington pon iksena
Dihi namo phi putot birta arjupan thusenang. Bukajan lapen nilip development block pen patir piponsi kidamtang pai ni phaing ko rapli ni diopani jong harti mung arong long VDC mate rong rup arlo kapaching thurponjia puthak special gram sabha amai padupon. Labang zo mai kachari pon diopani VDC chairman Sonjit Lekhe lapen hemson terang bukajan development block JE ahin pensi mai ke phalang the than pachini pon. Mai long jasemet jal shakti abhiyan puthak RDP pon. Rala tumapan klardak pen lam theke than pon lake pirthe adang langka dure nang dubom tanglo along arong suti malomta lasi langka chire nang jia kinang sot thetan lopu nonakaya hutke thengpi thengprang che e unang pu block pen ke deng pon MGN GE GA akamta deng pon bomlo water harvesting farm ponds community fishery lahai akamta langke pa dubek jia phan lopu penjenglok tinangan alam than chimum tidupon si special gram sabha amai mesen ingsamjin pen pachun pon bukajan pen anon terang KARBI ANGLONG lai pai ni phaing ko rapli ani nilip constituency angkang arlo nilip chuki hola ahwar along rong rup arat chojor cholang kapaching thurpon jia phan hichi kimi ingpupon Hichi kimi kang pupon amai along nilip MAC Barim Samson Tiso EDC Chairman Timothy Teron Suresh Tiso Jacob Tiso David Teron lapen ong dungatung chedongdun bangso hichi kimi kang pupon jia phan Assam State Livelihood Mission ahin pen self help group atumaphan mithang akeng pen karjapon thek jia phan si bidi suri kera pajir pon hichi kimi along mantu inki ok lapen ason arbo han haihui ke jorlong pon bangso hichi kilang chari pon jia phan Committee Sengpono Bangso Market Committee Suresh Tiso Ophansi Chairman Arpu Tekpon News Desk Report KARBI ANGLONG Live Adaba ABIRTA bangke lapan si kang tonik lo demi thakmi kardong